Reka mbasuze mbifurize kugira ibihe byiza, mbifurize kugira igitondo cyiza aho muri hose mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Tariki ya gatandatu ukwezi kwa 12/25, iminsi mike cyane ibura kugira ngo dusoze umwaka 2025 twinjiye muri 2026. Amakuru akomeye cyane tugezeho muri aka kanya aravugwa kuri Colonel Tom Byabagamba, yabaye mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda, yabaye umwe mu basirikare kandi bakuriye itsinda ry'abasirikare barindaga umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame imyaka isaga 20. Urubanza rwe rwagarutsweho cyane mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu ndetse mu bitangazamakuru mpuzamahanga. Yagiye avuga ko akurikiranywe kubera impamvu za politike mu Rwanda. Ukuri ku byavuzwe na Colonel Tom Byabagamba ni ukuhe? Amakuru atangajwe muri aka kanya kandi agezweho kuri Colonel Tom Byabagamba na yahe? Byose tugiye kuyava imuzi n'imuzingo. Mbere gato yuko twinjira kuri iyo nkuru nyirizina, reka mbanze mbabwire amakuru yihutirwa akomeje kugenda avugwa hirya no hino, ariko mbabwira ko inkuru yacu nyirizina ari inkuru ivugwa kuri Colonel Tom Byabagamba. Ni inkuru itunguranye cyane ndetse inejeje abanyarwanda benshi cyane, bakomeje kugenda abishimira bavuga bati mu by'ukuri twadutegereje n'amatsiko menshi cyane iyi nkuru ya Tom Byabagamba, uyu musirikare rero warinze umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame imyaka itari mike. Bivuga ko yamurinze imyaka igera kuri 20. Nawe numwe mu bandi bafatanyije mu rugamba rwo kubura igihugu cy'u Rwanda no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi muri Mata umwaka w'1994. Birumvikana ko icyo gihe ari urugamba rwari rukomeye cyane rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, ariko nyuma aza gushinjwa ibyaha bitandukanye, yarakurikiranwe n'ubutabera bw'u Rwanda mu nkiko za gisirikare, aza guhanwa akatirwa imyaka igera kuri 15 ndetse no kwamburwa impeta zose yakoreye mu gisirikare cy'u Rwanda cya RDF. Mbere gato yuko twinjira kuri iyo nkuru rero, reka mbabwire ko mu yandi makuru akomeje kugenda avuga ariko mu buryo bwinshi make kugira ngo tujye tuganira ku nkuru yacu nyirizina. Reka mbabwire ko bivuga ko Lieutenant Colonel Minani Atanaze w'u Burundi yiciwe muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Lieutenant Colonel Atanaze Minani wari umuyobozi wa batayo 8 h'ingabo z'u Burundi ziri kurwanya mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Biravuga ko yishwe arashwe n'umutwe wa AFC 23. N'amakuru yatangiye gucicikana ku mugoroba kuri wa gatanu ku buzima 25, aho bivuga ko yaguye mu mirwano yahitanye abandi basirikare benshi b'u Burundi mu gace ka Ruvungi barwana ku ruhande rw'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Congo FARDC bahanganye na AFC 23. Uyu Lieutenant Colonel Minani yahoze mu ngabo za kera z'u Burundi ex-FAB, akaba kandi yarazamuwe mu ntera agabwa ipeti rya Lieutenant Colonel muri Nyakanga uyu mwaka. Mu bemeje amakuru y'urupfu rwe harimo impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu mu Burundi ndetse akaba n'umuyobozi w'umuryango Fokole Pacifique Nahazwe wabitangarije ku rukuta rwe rwa X rwahoze ari Twitter. Yagize ati Lieutenant Colonel Atanaze Minani, umuyobozi wa batayo ya 8 y'ingabo z'u Burundi muri Repubulika Demokarasi y'u Burundi, yishwe arashwe mu ijoro ryakeye n'abarinzi be bagera kuri 3 mu mirwano ikomeje kubera muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Yakomeje avuga ko ati niwe musirikare ufite ipeti ryo hejuru mu gisirikare cy'u Burundi FDNB wiciwe muri intambara, yaba igisirikare cy'u Burundi cyangwa se AFC 23 bahanganye muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Nta ruhande na rumwe ruremeza amakuru y'urupfu rw'uyu musirikare ukomeye w'u Burundi. Mu ntangiriro z'uku kwezi nibwo ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Congo AFC 23 byasubukuye imirwano ikomeye cyane mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yizewe agera mu itangazamakuru avuga ko AFC 23 yamenye ko ingabo za RDC z'u Burundi na Wazalendo bigiye kwigabaho ibitero muri Kamanyora, ifata icyemezo cyo kubitanga kurasa. Umuntu wa hafi y'ubuyobozi bukuru bwa AFC 23 yasobanuye ko ibisasu byumvikanye mu gitondo cya tariki ya 2 Ukuboza byarashwe n'abarwanyi babo kandi ko byahungabanyije bikomeye cyane ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC. Uwo munsi ingabo za RDC z'u Burundi nazo zarashe muri centre ya Kamanyora imaze amezi hafi 10 igenzura AFC 23, ibisasu byazo bisenya inzu z'abaturage n'ibikorwa remezo. Hapfuye abaturage bagera kuri 3, abandi barakomereka. Kuva mu gitondo cyo ku itariki ya 5 Ukuboza no kuva ku munsi w'ejo 25, ingabo za RDC z'u Burundi Wazalendo ziri kugaba ibitero mu bice byo muri territoire ya Uvira birimo Katogota, Kamanyora no muri groupement ya Ruvungi. Ibisasu byaguye muri centre ya Ruvungi byatumye abaturage benshi cyane bahunga berekeza mu bindi bice byo muri Uvira bitari kuberamo imirwano nka Sange, Runingo, Ndorera no mu mujyi wa Uvira. Umuyobozi wungirije wa AFC 23 ushinzwe ibikorwa bya politike Bertrand Bisimwa yatangaje ko ingabo z'abarundi ziri mu Burundi ziri kurasa muri Kamanyora, Katogota ndetse na Ruvungi.
Ati muri iki gitondo ingabo z'Uburundi ziri mu Burundi ziri gusuka ibisasu mu bice bituwe cyane muri Kamanyora, Gatogota na Ruvungi zigateza impfu z'inzirakarengane zirimo abana, zigasenya kandi inzu, amashuri, insengero n'amasoko. Bertrand Bisimwa yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga amashusho agaragaza uburyo ibisasu byasenye inzu z'abaturage, yumvikanamo umuturage uvuga ko umudugudu uri hafi y'umusozi wa Ngomo muri Kamanyora. Iyi mirwano ikomeje mu gihe ku itariki ya 4 Ukuboza 2025 u Rwanda na RDC byashyize umukono ku masezerano y'amahoro. Ibintu Alliance Fleuve Congo M23 yavuze ko ibyo biganiro n'ayo masezerano bitayireba. Mu buryo bw'inshamake twihuta kugira ngo tugaruke ku nkuru yacu y'ingenzi nyamukuru, reka mbabwire ko kandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo iyi ni mama 23 akaba rero ari umutwe uri guhangana n'ihoro ry'ingabo za leta rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Rero ikibazo cy'impande zombi ngo kizakemukira mu biganiro bibera i Doha muri Qatar, aho kuba rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byatangajwe n'umuvugizi wungirije wa AFC 23 Dr Oscar Balinda mu kiganiro yagiranye na kimwe mu bitangazamakuru. Ubwo Rwanda na RDC kandi byari bimaze gusinya amasezerano y'amahoro ku itariki ya 4 Ukuboza 2025 bifashijwemo na Amerika. Dr Oscar Balinda yatangaje ko AFC 23 yagacira amasezerano kubera ko arimo ingingo zimwe zisubiza ibyifuzo byayo, irimo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR bihanganye no gucyura impunzi z'abanyekongo ziba mu Rwanda. Yavuze ko ariko aya masezerano adashobora guhagarika imirwano iri kubera mu burasirazuba bwa RDC kuko leta y'u Rwanda atariyo ihanganiye n'iya RDC muri intambara imaze imyaka 4. Yagize ati abahanganye ku rugamba n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ubutegetsi bw'igitugu bwa President Felix Tshisekedi na guverinoma ye na AFC 23 nitwe duhanganye ku rugamba. Twebwe rero ikibazo cyacu kiri Doha. Nkubwiye neza ko ibya Washington bari mu byabo n'ibindi nta ntambara ihari hagati yabo. Ihuriro ry'ingabo za leta RDC rimaze iminsi rihanganiye na AFC 23 mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ku munsi y'amasezerano yasinyweho no kuri tariki ya 5 Ukuboza ibitero byarakomeje. Umuyobozi wa AFC 23 Lawrence Kanyuka uri umuvugizi wa M23 mu bya politiki yatangaje ko ibitero ihuriro ry'ingabo za RDC zirimo abasirikare by'abanyekongo, abarundi na bazalendo byagabye mu bice birimo Kamanyora, Katogota na Ruvungi byapfiremo abantu 23 bashobora kwiyongera, abandi benshi barakomereka. Imirwano yakajeje umurego mu gihe impande zombi zibifashijwemo na leta ya Qatar zari zarumvikanye ko zigomba guhana agahinge kugira ngo ibiganiro biharura inzira y'amahoro arambye bibe mu mwuka mwiza nk'uko bari bakomeje kugenda babiganiraho. Tugaruke ku nkuru yacu y'ingenzi inyamukuru yitwa Colonel Tom Byabagamba. Uyu nguyu rero yabaye umurinzi w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame imyaka itari mike, ubu ngubu arafunzwe. Hanyuma tariki ya 24 ukwezi kwa 8 2024 Ikinyamakuru y'akadomo.com cyandikira ku butaka bw'u Rwanda cyanditse inkuru cy'uyu mutwe ugira uti Colonel Tom Byabagamba yatawe muri yombi. Colonel Tom Byabagamba umusirikare mu ngabo z'u Rwanda yatawe muri yombi akurikiranwe ibyaha birimo gukekwaho kugira uruhare mu bikorwa bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda icyo gihe Brigadier General Joseph Nzabamwita yatangaje ko Colonel Tom Byabagamba yatawe muri yombi ku munsi wo kwa gatandatu, ati kuri bakaba ari guhatwa ibibazo bifitanye isano n'iperereza ari gukorwa ku byaha akekwaho. Akaba rero ariko byakomeje kugenda abivugwa. Hanyuma rero mu cyumweru dusoje Brigadier General Frank Rusagara wavuye ku rugerero na Captain David Kabuye batawe muri yombi, umwe kuwa mbere undi kuwa gatatu. Ati bityo rero Colonel Tom Byabagamba akaba abaye umusirikare wa gatatu utawe muri yombi mu gihe cy'icyumweru. Ni inkuru yagarutsweho cyane ibitangazamakuru by'imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibitangazamakuru mpuzamahanga byagiye bigaruka rero kwitabwa muri yombi rya Colonel Tom Byabagamba. Urubanza rwe rwakurikiranwe n'ibitangazamakuru by'imbere mu gihugu ndetse n'ibitangazamakuru mpuzamahanga. Hanyuma rero nababwira ko inama y'ubucamanza yatumye urubanza rwa Colonel Tom Byabagamba rusubikwa icyo gihe amezi agera kuri 3. Maître Gakunzi Valerie wunganira Colonel Tom Byabagamba yandikiye urukiko rukuru rwa gisirikare asaba ko urubanza rwaruteganyijwe rugomba kwimurwa kugira ngo yitabire inama nkuru y'ubucamanza. Urubanza ruregwamo Retired Brigadier General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba na Sergeant Demobe Kabayiza François waruteganyijwe gukomeza hari ku itariki 24 Nyakanga 2025 rwimuriwe ku 27 Ukwakira 2025 kubera Maître Gakunzi Valerie wasabye ko rwimurwa ngo yitabire inama. Colonel Tom Byabagamba ashinzwe icyaha cyo gukwiza nkana ibihuha agomesha Rwanda abangisha ubutegetsi, icyo gusebya leta, gusuzugura ibendera ry'igihugu ndetse no guhisha nkana ibimenyetso byashoboraga gufasha kugenza icyaha gikomeye. Brigadier General Retired Frank Rusagara nawe ashinzwe icyaha cyo gukwirakwiza nkana ibihuha agomesha Rwanda abangisha ubutegetsi, icyaha cyo gusebya leta akanashinjwa
gutunga imbunda n'amasasu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Sergeant Mobe Kabayiza François we ashinjwa icyaha cyo guhisha nkana ibimenyetso byashoboraga gufasha mu kugenza icyaha gikomeye. Brigade General Frank Rusagara we yataye muri yombi ku wa 18 Kanama 2014, Colonel Tom Byabagamba afatwa ku itariki 23 Kanama 2014, naho Sergeant Kabayiza afatwa ku itariki 24 Kanama 2014. Hanyuma rero inkuru yakomeje kugenda igarukaho cyane, ndetse abanyarwanda benshi bakomeza kuyitekerezaho bavuga bati nyamara birashoboka ko uyu Colonel Tom Byabagamba yabagiye guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ese aramutse imbabazi yazasubizwa impeta ze zose za gisirikare n'amapeti yakoreye mu gisirikare cy'u Rwanda? Hari inkuru yanditswe ku itariki 13 ukwezi kwa 3 2024 n'ikinyamakuru cy'akadomo.com bandika bagira bati Colonel Tom Byabagamba na Frank Rusagara bakuye ikirego cyabo kuri leta mu rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Tom Byabagamba ahoze ari Colonel mu ngabo z'u Rwanda, aho yari akuri umutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu imyaka isaga 20, na Frank Rusagara bakuye ikirego cyabo mu rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Muri 2016 urukiko rukuru rwa gisirikare rwakatiye Colonel Tom Byabagamba igifungo cy'imyaka 21 ashinjwa ibyaha birimo kwangisha abaturage ubutegetsi buriho, gushaka kugira naho umukuru w'igihugu no gusuzugura ibendera ry'igihugu ubwo yari mu butumwa bw'akazi muri Sudani y'Epfo. Yajuriwe muri 2019 akatirwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 15 ndetse yamburwa impeta zose za gisirikare. Kugeza ubu amaze imyaka 11 afunzwe kuko yataye muri yombi bwa mbere muri 2014. We na mugenzi we bari batanze ikirego mu rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bagaragaza ko batakabaye bafunzwe nk'uko byategetswe n'inkiko z'u Rwanda. Abo bombi bari bakatiwe igifungo cy'imyaka 21 na 20 mu rukiko rukuru rwa gisirikare, ariko urukiko rw'ubujurire rwaje kukigabanya rukigira imyaka 15. Kuri Colonel Tom Byabagamba hiyongereho undi mwaka kuko muri 2020 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamuhamije icyaha cyo kwiba rumuhanisha igifungo cy'umwaka umwe. Muri 2020 nibwo batanze ikirego muri urukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba basaba ko ibyo baregwa n'ibihano bahawe byakurwaho. Bagaragazaga ko ifungwa ryabo rinyuranyije n'amategeko, by'umwihariko mu ngingo z'itegeko z'amasezerano agenga umuryango wa East African Community. Ku rundi ruhande ariko Colonel Tom Byabagamba yasabaga ko urwo rukiko rwategeka ko u Rwanda kongera kumusubiza amapeti yose ya gisirikare yakoreye kuko urukiko rwayamwambuye. The New Times, kimwe mu itangazamakuru byandikira imbere mu gihugu cy'u Rwanda, nahoze nyuzamo amaso ndasoma nsanga bavuga ko ubunganira amategeko witwa Maître Michael Osundwa yagaragaje ko ku itariki 13 Werurwe abarega basabye urukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba gukuramo ikirego cyabo, nubwo abatangaje impamvu batigeze batangaza impamvu basabye kugikuramo. Inteko y'abacamanza batanu yafashe icyemezo cyo kwakira ubwo busabe ndetse no guhagarika dossier. Kuva icyo gihe nibwo abanyarwanda batandukanye batangiye kuvuga ko ashobora kuba agiye guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ati nibareke kugoragoza, ati batumwanya mu bitakunda bace bugufi basaba imbabazi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda azazibaha, ni umubyeyi nibatabikora bazasaziramo. Ati buriya se yasubije ubwenge kugiye asaba imbabazi umukuru w'igihugu. Ati vuba aha murabona atashye ku mbabazi za Perezida Paul Kagame. Ati waba adakurikirana uko u Rwanda ati rumeze. Ati bamaze kurangiza 2 bya 3 y'igifungo. Ati turi mu kwinjira mu matora. Ati cyo mutubona n'iki? Ati bidatinze amazina yabo ari busohoke. Ati kuri rwa rupapuro rw'umuhondo. Ati bahabwe imbabazi. Atoya ati babarekure kabisa urubanza rwabo nta kintu kirimo. Ibyo nibyagiye bigarukwaho mu bihe bitandukanye. Hanyuma duhinduye ingingo gatoya, uwitwa CG Felix Namuhoranye n'umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda yagize ati umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda CG Felix Namuhoranye yavuze ko abanyamahanga bakubita abanyarwanda cyangwa se abanyamahanga bagenzi babo bafatirwa ibyemezo bikomeye cyane birimo gusubizwa mu bihugu byabo cyangwa se gukurikiranwa n'amategeko bagafungwa. Byagarutswe mu kiganiro n'amakuru ya polisi y'u Rwanda na RIB ku itariki ya 5 Ukuboza 2025 cyagarutse ku ishusho y'umutekano muri 2025. Imibare ya polisi yagaragaje ko muri 2025 ibyaha byagabanyutse 15.7% ugereranyije na 2024. Mu byibazweho muri mwaka arimo guhangana n'ibyaha by'urugomo n'ubujura. Umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda IGP CG Felix Namuhoranye yavuze ko abanyamahanga bagiye bagaragara bahotera abantu mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali bahita basubizwa iwabo. Aturebye ibyemezo bafatirwa bari abantu, ati byo kubasubiza iwabo, ati n'uburyo tubikora, ati mujya kubishyira ku mbuga nkoranyambaga rero yaragiye kera, ati yarageze iwabo. Yavuze ko hari nabo inzego z'umutekano zisanga bakwiye gukurikiranwa bagahanirwa ibyaha bakoze bigatuma bafungwa. Tujya kubishyira ku mbuga nkoranyambaga, ati yaragiye kera, ati benshi bamaze koherezwa iwabo, dufite ibibazo bya vuba aho twavuze ngo ariko ati n'umuterura ukamujyana iwabo birahagije.
hakaba rero abo dufunga ati bakajya muri gereza. Polisi y'u Rwanda muri Kanama 2025 yatangaje ko mezi 12 ashize hari abanyamahanga 64 basubijwe iwabo kubera ibyaha byo gukubita no gukomeretsa mu gihe barenga 140 bashyikirijwe inzego z'ubutabera bakekwaho ibyaha bitandukanye ku butaka bw'u Rwanda. Hanyuma mbabwire ko mu yandi makuru yitwa Vladimir Putin, uyu ni perezida w'Urusiya, akaba yatangaje ko ingabo za Ukraine zigomba rero kuva mu gace ka Donbass kari mu burasirazuba bw'iki gihugu cyangwa se Urusiya bakazagafata ku ngufu. Bwana Putin yabitangarije mu Buhinde ku itariki ya 5 Ukuboza 2025 nyuma y'uko Amerika ivuze ku biganiro intumwa zayo zagiranye na Putin bigaragaza ko ashaka kurangiza intambara. Magingo y'Urusiya bugenzura 85% by'intara ya Donbass. Putin yavuze ko Uburusiya buzafata intara ku ngufu, ati ubwo tuzabohora utwo duce ku ngufu cyangwa ingabo za Ukraine zihave. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yakanye kenshi ko atazigera yemera guhara ibice by'igihugu cye. Intumwa yihariye ya Trump Steve Witkoff yavuze ku kuganira na Putin igomba rero guhura n'itsinda rya Ukraine muri Florida. Uburusiya bwatangaje ko butegereje igisubizo cya Amerika ku biganiro bagiranye tariki ya 2 Ukuboza. Nuko aya makuru akomeza kugenda bigarukaho muri rusange. Byinshi bikomeza kugenda abivugwa makuru yerekeranye n'u Rwanda cyangwa se n'andi makuru ari kuvugwa ku ruhando mpuzamahanga. Gusa reka mbabwire ko ihuriro rya AFC 23 rirwanya ubutegetsi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ibisasu biri kugwa mu bice igenzura mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo biri guturuka mu gihugu cy'u Burundi. Kuva mu gitondo cyo ku itariki ya 5 Ukuboza 2025 ingabo za RDC z'u Burundi na Wazalendo ziri kugaba ibitero mu bice byo muri teritwari ya Uvira birimo Katogota, Kamanyora no muri groupement ya Ruvungi. Ibisasu byaguye muri centre ya Ruvungi byatumye rero abaturage benshi cyane bahunga berekeza mu bindi bice byo muri Uvira bitari kuberamo rero imirwano nka Sange, Runingo, Ndorera no mu mujyi wa Uvira. Umuyobozi wungirije wa AFC 23 ushinzwe ibikorwa bya politike Bertrand Bisimwa yatangaje ko ingabo z'Abarundi ziri mu Burundi ziri kurasa muri Kamanyora, Katogota na Ruvungi. Ati muri iki gitondo rero ingabo z'Uburundi ziri mu Burundi ziri gusuka ibisasu mu bice bituwe cyane muri Kamanyora, Katogota na Ruvungi zigateza impfu z'inzirakarengane zirimo abana, zigasenya inzu, amashuri, insengero ndetse n'amasoko n'ibindi bikorwa remezo. Bwana Bisimwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga amashusho agaragaza uburyo bisasu byasenye inzu z'abaturage. Mvikanamo umuturage rero uvuga ko umudugudu uri hafi y'umusozi wa Ngomo muri Kamanyora. Uyu muturage avuga ko igisasu cya mbere cyaguye hano, ati inzu zose zasenyutse, abantu 6 bapfuye, ati hafi ya Ngomo ibintu birakomeye. Umuvugizi wa AFC 23 Lawrence Kanyuka atangaje ko ingabo z'u Burundi ziri mu Burundi kandi zatangiye kurasa mu bice bituwe n'abasivili benshi cyane kuva mu minsi irenga 3 ishize. Yongeraho ko abarwanyi babo biteguye gukomeza kurwanira abari mu kaga murasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Dusoreze kuri inkuru ibabaje cyane. Uyu mugabo arazwi cyane mu mafilime abantu benshi cyane bagiye bareba, yitwa Tagawa, wamamaye muri filime cyane zirimo Mortal Kombat. Yapfuye no mu Yapani witwa Kari Hiroyuki Tagawa, wari ufite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya, wamamaye cyane muri sinema yitabye Imana ku itariki ya 4 Ukuboza 2025 azize uburwayi yaramaranye iminsi. Yari afite imyaka 75 y'amavuko. Tagawa yavukiye mu Buyapani, avuka ku mubyeyi wakinaga ikinamico witwa Mariko Hata n'umugabo w'Umuyapani ariko wabarizwaga mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'umwana w'umusirikare birumvikana ko umuryango wa Tagawa wahoraga wimuka mbere y'uko bashinga ibirindiro muri California y'Amajyepfo, ari naho rero yatangiriye urugendo rwo gukina filime. Tagawa yatangiye ibyo gukina sinema ubwo yigaga mu ishuri rya Duarte High School mbere y'uko akomereza muri University of Southern California. Amasomo yafatanyaga no kwiga ibijyanye na kendo ndetse na Shotokan karate. Yigiraga rero muri Masatoshi Nakayama. Mu mwaka wa 1987 nibwo izina ry'uyu mugabo ryatangiye kumenyekana nyuma yo gukina muri filime yiswe The Last Emperor. Mu mwaka wa 1989 akina mu yitwa License to Kill. Izina rye rikomeza gukura gutyo. Mu myaka irenga 38 yaramaze akina sinema. Biragoye kurondora filime zose yakinyemo, ariko zimwe mu zo umuntu yavuga ko zamenyekanye cyane harimo nk'izitwa Bride of Dragons, Big Trouble in Little China, Armed Response, The Last Emperor, Bulletproof, License to Kill, Kickboxer 2, Showdown in Little Tokyo, Soldier Boys, Danger Zone, Top of the World, Vampires, American Dragons,
n'izindi nyinshi cyane. Yitwa rero Tagawa, wamamaye cyane muri filime, akaba yitabye Imana ku myaka 75. Imwe mu nkuru nabonye abantu rero bagiye bagarukaho cyane mu bitangazamakuru bitandukanye. Munyemerere rero mfate umwanya mbashimire cyane, mbifurize kugira igitondo cyiza cyo ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 12. Bikana ko turagenda dusatira musozo ubu ku kwezi, ari nako tugenda dusoza umwaka 2025 twinjira muri 2026. Hanyuma mukomeze murebe mukobwe kuri ryanditse ijambo subscribe, niba mukoresha mu rurimi rw'igifaransa ubwo handitse s'abonner, ngo mukandeho mukande kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru yacu ajye ahita abageraho ako kanya. Hanyuma turaza gusubira mu yandi makuru masaha ari imbere. Mukomeze mugire ibihe byiza, umunsi mwiza na weekend nziza muri rusange.